to blue water. Won't you stay, won't you stay, won't you stay? Won't you stay, won't you stay, won't you stay? I can't find my way tonight. I'm praying, hold on dear, keep up the fight. I'm waiting, he's the wind of time. Won't you stay, stay, won't you stay? 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 Don't run away. Won't you stay? Won't you stay? Won't you stay?
botón. Eres como un puñal, una flor blanca que atraviesa el fe, una amiguita de fe. Lo que necesito es una señal que me diga que tras la colina te veré otra vez. Cuento los pasos que da y sigo de pie y si me pongo a cantar por tu querer. Ole la sole, qué arte más grande que tiene. Déjala sola, que eso es lo que quiere. Déjala sola, déjala sola, déjala sola, que no necesita. Déjala sola, déjala sola, déjala sola. Déjala sola, déjala sola, que eso es lo que quiere. Déjala sola, déjala sola. Sé que este camino no es tal y como lo soñé, pero no importa, me quedo contigo, contigo me quedo. Sé, una amiguita de fe. Lo que necesito es una señal que me diga que tras la colina te veré otra vez.
Boas tardes, Ribeira. Hola, 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 Ostras, hola, espera, hola. vamos a salir e vamos a entrar outra vez. E logo, que pasou? Home, que está a xente ver, dormindo. venga. Pillámoslos desprevenidos. A ver, Desde vamos aquí, a desde entrar aquí, e que que me aplaudan, canso. vale? Ahora. Desde aquí. Boas tardes, Hola, Ribeira. Ribeira! Ahora sí. É ser mi Ribeira. Por un momento pensei que estábamos en Boiro, Dios mío. Sí, verdad, Paucans. Que susto levei. No, xente animada, sí señor. Bueno, somos Carla e Marcos de Todo Mal. Seguramente non nos coñezades porque vimos perfectamente disfrazados dunha cousa que estuvo moi da actualidade en Ribeira nos últimos meses. Da moción de censura. Efectivamente, a moción de censura de Heredeiros da Cruz, que agora é ex-Heredeiros da Cruz, claro. Igual non nos conocíades, Claro. Entonces hoxe non somos Carla e Marcos, hoxe somos Javi Maneiro e Tamara Falcó. Por que Tamara Falcó? Polos cornos, non? No, eres Toñito de Poi. Ah, son Toñito de Poi, vale, confundíme eu, fallome eu. Xa dicía, o que facía Tamara Falcó con a guitarra? Non me No, eres pegaba, Toñito de maná. Poi. De feito, temos unha exclusiva porque Exclusiva? sabemos o que pasou cando Javi Maneiro deixou Heredeiros da Cruz. Ah, sí? Vámoslo representar. Venga. Toñito, deixa de lamber sapos. Teño que dicir unha cousa. Que pasou, Javi? Deixo o grupo, marcho. Por pecho a salir. Foi así. Aproximadamente foi así. Sí. Eu a verdad que che dixen, Javi, por favor, non marches. Si marchas ti, marcha todo. E que me dixeches ti? Non sei. Que che dixen? Eu que sei, dalle pa diante. Bueno, é un placer estar aquí en Ribeira, na capital do Percebe. Sí, señor. Ribeira é a capital mundial do Percebe e tamén é a capital mundial da xente que di volvo en 5 minutos e tarda 3 días en volver. É verdad. En Ribeira o tempo non se mide en horas, mídese en estrellas Galicia. Dislle, cariño, canto vas tardar en volver? 5 estrellas, cariño. É así? É así, tal cual. Verdad? Son como os anuncios da Antena 3, relativos. Bueno, vamos ao conto, que vos viñasteis aquí a ver as murgas e as comparsas, non a vernos a nós, Correcto, verdad? eso es. Festival de murgas e comparsas de Ribeira. 2026. Sí. Hai que avisar porque algún saleu en fin de ano e ainda non volveu. Isto é Ribeira, claro. Antes estuvo aquí en África. Onde estuvo aquí en África? Pa o meu gustovos aquí en África. É que para min, que en África merece un Grammy. É que é un Grammy, hombre. Un Grammy. Con un Grammy non pasas unha tarde na festa do Dorna. Fanche falta 2 ou 3. Ese Grammy non, é outro Grammy. Bueno, imos comezar dando os datos que nos interesan a todos, que son os premios económicos que vai haber aquí esta tarde. Xa estar falando de cartos, eh? Así é que na túa casa che chaman Rodrigo Rato. Sempre andas co carto na boca. Por cada participación, atención, haberá 200 euros. 200 euros... No, mira, xa aplaudiron Aplaudiron. os nenos. Os nenos con teños cartos. Está os nenos, Dios, canta gominolas se compran con 200 euros. 200 euros por cada participación. E se participo eu 35 veces, No, non se vale. pódome presentar na morga de adulto. Na de neno, na de adulto, na de neno, non? No, xa pensou o Concello nesas trampas. Ai. Non se vale, vale? Pero atención aos premios que vai haber na categoría de adultos nas murgas, vale? De terceiro premio, 400 euros. Son vos. Son 400 euros, un aplauso. Ou janádelos todos os días. Sabes o que pasa? Que como ellos quitan en impuestos antes, non lle fai gracia. Xa eran meus, se me deixar estar. Segundo premio, 600 euros. Son vos. Son vos. Son vos. E o primeiro premio, coidado, que son 1000 euros. Son vos. Canto pode dar 1000 euros para unha murga de Ribeira? Canto lle pode durar? A un de Ribeira, 1000 euros durenlle 10 segundos. O que tardan en entrar no bar e dicir, ponme de todo. De feito, para asegurarnos de que o carto queda aquí en Ribeira, o Concello pensou, tuvo unha idea o Concello. Sí, as ideas do Concello aquí non salen ben, ten No, cuidado. tuvo unha idea o Concello que é que hai un premio especial para a mellor murga local de 800 euros.
Ah, moi ben. Por si acaso veñen os de Porto do Son a quitar o premio, pois hai un premio especial, vale? Dixo o Concello, os cartos quedan aquí por mis cojones. Sí, efectivamente, dixeron así no pleno. Sí. Veña, e, bueno, imos acabar rápido, vale? As actuacións van a ser cortas, non poden pasar as murgas dos 12 minutos e as comparsas dos 10 minutos. 12 minutos aí bailando e sudando. Sí. Tuve unha vez 12 minutos unha chavala. Non me digas. 12 minutos. 12 minutos. Cena, café, chupitos e despois 20 segundos de locura. Parchís. Pero que 20 segundos. Imos a presentarvos ao xurado porque, gracias a Dios, non eliximos nós quen gaña. Os xurados son os que din os que perden. Sí. Trouxeron o chaleco antibalas ou viñeron así a peito descoberto. Cuidado porque vai haber un xurado de 7 membros, cada un experto da súa materia. Moi ben. Non trouxeron a Risto Mejide. No. Cada un é experto. Risto é experto na súa materia. En liarse con chavalitas novas. É unha materia. Bueno, no apartado de letra e música temos ao profesor e músico Miguel Ángel Teira Crujeiras. Un aplauso para él. Moi ben. Este é o que distingue un fa dun la dun Citroën Xara. Efectivamente, no apartado vestiario e complementos temos a modista Teresa Bretal Laranga. Moi ben. Si en vez de coser as cousas a pegastes con cinta americana, vai no ver. Efectivamente, no apartado posta en escena temos a profesora municipal da Escola de Danza Ballet Cristina Ribeiro Ferreiros. Moi ben. Vai valorar as coreografías, Non vai bailar como tú a tía na boda que se move así. Efectivamente. No, hai que bailar ben. No apartado maquillaxe e perruquería temos a nosa experta Ángeles Pérez. Moi Aplauso ben. para Ángeles. É moi importante o maquillaxe no entroido, Porque enrollaste con pitufo e vas ca cara toda azul para casa. Non ten que durar, ou ten que aguantar. Temos a secretaria Sara García, que é técnica de cultura e atención. Ten voz, pero non ten voto. Ah, ten voz, pero non ten voz. Efectivamente. Pode dicir, este é un desastre, pero non pode facer nada. Como a Pantoja Corcillos. Igualito. É unha lástima. Temos tamén a presidenta, que será Ana Barreiro, a concelleira de Cultura. Un aplauso a concelleira de Cultura. Bravo, concelleira de Cultura. Un aplauso. É a miña concelleira favorita. Desde que li nun cartel, el vino es cultura, dijo, a concelleira de Cultura é la mía. E por último, necesitamos o membro do xurado do público, que vai ser unha persona voluntaria. E se non quere, Obligámola. pois vamos a buscar un obligado do público. Vou buscar o obligado. O obligado ten que ser alguén responsable, imparcial, sobrio. Sobrio o martes de entroido en Ribeira. No, Non te sobrio poñes no. exquisita. Pois alguén que sepa distinguir unha murga dun grupo de jabalís. Ostra, e hai diferencia. Aquí hai unha señora. Boas tardes. Ostra, apártame o micrófono da boca. Ao contrario que Jalloso. Ao contrario que este que se ri moito. Jefe, Boas tardes. sabe dicir boas tardes, a min váleme. A mí xa me valeu. A que se dedica? Pois ahora de jubilado. Está jubilado, hombre. Un aplauso, La voz- jubilado. La voz de la É o que experiencia. esperamos todos. ¡Bravo! Traballo máis que nunca. E traballa máis que nunca. É jubilado, se Sí, confirma. señor, se confirma. Tes alguén participando? Hoxe, nas murgas ou no festival? Participa alguén que conoces? Eso é que sí. No. No, tardou moito, fiámonos. Collémosle igual porque nos gusta a corrupción. Claro, é que a min gusta me caixa corrupción. Veña, membro do xurado, como te chamas? Eu chámame Cándido. Cándido. Sí. Pois Cándido, o jubilado de Ribeira, podemos te chamar? Mira, sí. Pois eres membro do xurado. Un ¡Bravo, aplauso. Vamos Cándido! para. Vaite parando, membros do xurado, facedelle sitio aí no medio do concelleiro de Cultura e de toda esta xente. E mentras se preparan as nosas comparsas. Estades preparadas, comparsas? ¡Ostra! ¡Qué energía! Están moi preparadas, pero Sobredosis antes de azúcar. imos bailar un pouco con esta xente guapísima. Un aplauso, por favor, para la Texo Percusión.
teño un...
Bravo, un aplauso para la Teixo Percusión que nos levou a Brasil. Eu pensei que estábamos no entroido de Brasil casi, Sí, verdad? Se non fora porque hai xente en Paraujas aí, polo resto parecía. Bueno, comezamos xa coas comparsas e murgas infantís agora. Infantís, os máis importantes, o futuro de Ribeira. O futuro de Ribeira. Os que nos van pagar as pensións. Os que van estar afónicos toda a semana. A ver algo máis bonito. Estades preparadas? Hai algunha que dixo que non. Esperamos a que estedes preparadas ou imos lle dando? Está dicindo que sí. A que nin pincha nin corta di que sí. Sí, claro. Un aplauso, por favor, para a comparsa infantil Militares e anos 80 da Asociación Cultural Alfa. Un aplauso grandísimo para elas. Nueva temporada ya empezó, dale play. Sonido de abajo, bizarra, suena el bass. Código 787 alias el calentón. Por la batería que llegó el reggaetón. Que lo bueno se metió pa' tu casa. Rey sin misterio levantando la raza. Anda con el poder que todos los males arrasa. Todo el mundo me dice ¿qué te pasa? Si me preguntan a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero.
pégalo del techo, rompe la casa. Fibra con cirugía sin grasa. Mueve lo que sin pegota con la de langote. Ya la reina detectó la mamá mazota. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Se me paró el tentáculo que te rompe la vena. Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena. Te voy a comer de desayuno y de cena. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa. Fibra con cirugía sin grasa. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa. Fibra con cirugía sin grasa. Ese culito me tiene pensando, estoy loco, meterle con todo. Estoy que te como todo lo que quieras, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales o de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom. Mueve ese bom, mueve ese bom, mueve ese bom, bom, bom. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom. Mueve ese bom, mueve ese bom, mueve ese bom, bom, bom. Shake it big bam bam rompe. Shake it big bam bam rompe. Shake it big bam bam rompe. Shake it big bam bam, muévelo, hey. Work 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 it big bam bam. No como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos. Llegó tu general, manda más el matatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo. Quema calorías con el cardio, va a correr los Lakers que llegaron los Warriors. Yo soy la corriente, siete los kilovatios. Un tigre dentro y fuera del patio. Bom, bom, paqueo pa' llevar, paqueo pa' llevar. Tú quieres la orden. Bom, bom, paqueo pa' llevar, paqueo pa' llevar. Tú me dices en dónde. Ese culito me tiene pensando, estoy loco, meterle con todo. Estoy que te como todo lo que quieras, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales o de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom. Mueve ese bom, mueve ese bom, mueve ese bom, bom, bom. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom. Mueve ese bom, mueve ese bom, mueve ese bom, bom, bom. Bom, bom. Paqueo pa' llevar, paqueo pa' llevar. Tú quieres la orden. Bom, bom. Paqueo pa' llevar, paqueo pa' llevar. Tú me dices en dónde. Oh, bravo, sí señora, Asociación Bravo. Cultural Alfa. Que maravilla, Mira unha cousa, ti. Como é este paso que faz de... Como é? Repite, porque foi espectacular, non? Fai non hai outra Ella, vez. fai non hai unha vez. Fai non hai outra vez, ¡Guau, que espectáculo! ¡Bravo! Moi ben. ¡Que maravilla! Moi ben, hai que dar o premio a la sola xa, o de 1000 euros. Moitas grazas. Moi ben. Recordamos que os militares dos anos 80 vistes 3 actuacións, pero son a mesma comparsa. Sí, son a mesma comparsa e dixeron ou lle gustan os militares ou os anos 80. Algo que hai que gustar. Oye, menos mal que non había un de chándal. Pensei que eran os que levaron a Maduro. Asusteime, molaba. Vou dar un consello que se me olvidou antes de dar. Isto vai para os padres. Sí. Moi importante para os padres hombres. Cando gravedes as actuacións dos nenos, en plano general, grabade todo. Porque o ano pasado meu irmán grabou a unha nena que non era a miña sobrinha. Temos 10 minutos dunha rapaza que non sabemos quen é. Así que grabadios a todos, non vos meter en berenjenales. É verdad. E despois deste consello patrocinado pola Xunta de Galicia, Sí, por rueda directamente. Imos ca seguinte comparsa. Imos ca comparsa infantil Zootopia de Ribeira. Non? eso parece, Sí, sí. pues porque me miras Un mal. aplauso ¡Aplauso para fuerte! Zootopia. ¡Zootopia!
Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. We live in a heated time, no chance to cool down. Continue seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo. A zoo. A zoo. A zoo. I'll take you higher, I'll take you higher. We can be taken, baby, I'll take you higher. I'll take you higher, I'll take you higher. We can be taken, baby, I'll take you higher. Es una fiesta que sube como la espuma. Yo por ti hasta la luna de ida y vuelta. Es una fiesta que sube como la espuma. Yo por ti hasta la luna de ida y vuelta. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Bravo, un aplauso Bravo, 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 fortísimo. bravo. Que ben o fixestedes, que bonito. Moi ben. Por favor, un aplauso tamén para a profesora que estaba aquí de xeonllos Recordándolle todo. A mí me falta ganas así para probar os exámenes, que me fora recordando. A verdade é que sí, estaría ben ter nós aquí unha persona que nos fora dicindo o que facer. A verdade que din que baixou a natalidade en Galicia, tanto dos nenos aquí en Ribeira, Ostra. Todos máis ou menos da mesma edad, coincide ca Dorna, o mellor. Pode Despois, ser. 9 meses despois, Vai haber baby boom. outra tandada fuerte cando veñan os 9 meses do apagón. Aí tamén vai haber outra tandada. Imos coa seguinte comparsa infantil. Estades preparadas xa? A ver que Chámase está- comparsa Lo que gusta da Escola Baile El Tomasón. ¡Ole! Bravo, vamos a dar un aplauso para No, todos. espera. Pues se ve que no es el Creo que se Tomasón. colaron. Vale, xa sabemos o que pasou aquí. Houve un cambio de orde, non hai problema. Vou, Agora, vou ali como se fora a DGT. home, se levan un cartel con nombre, eu creo que Ah, bueno, pues son así teñito está. depois solo de disfraz. Sigo sabendo ler. El Tomasón deben de estar tomando unha cervexa. Pois entón imos co murga infantil. El circo, isto sí. Adulta, non hai máis infantil, capitáns. Onde están os que mandan aquí? A ver, un concejal, que se arrime un concejal. No, alguén que mande. Policía local. Policía local. Pero teñen que vir os nenos primeiro, non? A ver, vai falarme aquí o jefe.
Os nenos. Adultos. Los niños primero. No. ¿Qué facemos? Adultos ou nenos? El programa dice los niños primero. Danza lo que gusta. De la escuela de baile Tomasón. Pois veña, Por van eles. Vamos facer unha Veña. cousa, que suba quen queira. Comparsa lo que gusta da Escola Baile El Tomasón e que sea o que Dios queira. Un aplauso. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister, sister, go, sister, soul, sister, go. He met Marmalade down in old Moulin Rouge, strutting stuff on the street. She said, hello, hey, Joe, you wanna give it a go? Get you, yeah, yeah, da-da. Get you, yeah, yeah. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes, for badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. We want an enche, ay, ay. I'm a mocha chocolate. What? Rio Lady Mama. Bravo, ole, ole. Bueno, quitádenos a música, non vai a ser que empeza a espirse aquí Toñito de Poi. Moi ben, outra gran actuación, acaban aquí as comparsas, non? Sí, agora acaban as comparsas e agora seguimos cunha murga infantil. Murga infantil. Van cantar. A murga infantil é o que me dá a miña sobrinha. A murga infantil. Imos coa murga infantil, el circo da Asociación Cultural Aveira. Un aplauso para eles. Forte aplauso para eles.
Sin letra, sin letra. Sin letra. A la de 3, ya. Ya. Ya, Lucía, dale. La risa. Dame, Lucía, dame. Dame. There's only two types of people in the world. The ones that entertain and the ones that observe. Well, baby, I'm a put on a show kind of girl. Don't like the back seat, gotta be first. I'm like the room leader, I call the shots. I'm like a firecracker, I make it hot. Then I put on a show. Feel the adrenaline moving through my veins. Spotlight on me and I'm ready to break. I'm like a performer, the dance floor is my stage. Better be ready, hope that you feel the same. All eyes on me in the center of the ring, just like a circus. When I grip that whip, everybody don't trip, just like a circus. Don't stand there watching me, follow me, show me what you can do. Everybody let go, we can make a dance floor just like a circus. There's only two types of guys out there. Ones that can hang with me and ones that are scared. So baby, I hope that you came prepared. I run a tight ship, so beware. I'm like the room leader, I call the shots. I'm like a firecracker, I make it hot. Then I put on a show. Feel the adrenaline moving through my veins. Spotlight on me and I'm ready to break. I'm like a performer, the dance floor is my stage. Better be ready, hope that you feel
Moi ben, mamaiña, cantos Bravo, meniños bravo, tedes bravo. aquí. Bueno, ahora chegou o momento dos máis esperados da noite. Chegou o momento das murgas dos adultos. Que estos, non sei se estades preparados para isto, Ribeira. Xurado, estades preparados? O xurado do público que collín antes ainda está aí ou marchou para o bar? Aí está. Aí, vale, está sentado. Levanta o boli como dicindo, estou tomando nota de todo. Hasta ahora, tranquilo que eu non había moita nota que tomar, porque o tema ahora vai cas murgas dos adultos, vale? Sí, Imos señor. coa primeira. Están preparados? Están aí, non? Imos coa primeira murga. Aquelarre vai de festa de Aquelarre Portus Évora. Forte Un aplauso para eles. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to pick both sides, but I couldn't find my own place. Caught a path, child, cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. 끝없이 on stage, I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. We dreaming hard, we came so far, now I believe. We're going up, it's our moment. You know they say that we're glowing, gonna be golden. Up, with our voices. You know they say just so warming, gonna be golden. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Oh, our time, no fears, no lies, that's who we're born to be. waited so long to break these walls down, to wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. 'Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're going up, it's our moment. You know they say that we're glowing, gonna be golden. Up, with our voices. You know they say just so warming, gonna be golden. Oh, I'm done hiding, now I'm shining.
Un aplauso para o Aquelarre, por favor. Aplauso grande, aplauso fuerte. Qué bonito, canto brilli brilli, canta pluma. Que tal lo estás pasando, Ribeira? Ben. Ribeira! Así me gusta. A ver, espera, que Ribeira creo que xa está gana de ir para a cama. Ribeira, estades aí? Así me gusta. Están aí. Están acostumbrados a deitarse tarde. Hai unha meniña dormindo na primeira fila. Por favor, bajen el volumen. ¡Ostras! Consigueu dormir aquí. Vamos a E eu tomo un café ás 2 e non durmo toda a noite. Vamos a falar baixiño. Non hai que molestar a meniña. Esperamos que ora a seguinte murga non berre moito, vale? Gracias. Baixiño, vale? Sí, seguro. Seguro, porque a seguinte murga chámase Xogo de Tronos, é a Asociación de Veciños de Carreira, e a ver se non fa moito ruido, vamos a aplaudir despacio, a modiño. Non lle facer caso. Forte aplauso, Modiño, vamos! Deixe pasar. Vamos bien, Hostia. ¡Vamos! Visto que encendo a televisión sempre con gran apoyo e xa non sei que pensar. Todo está mal, uns queren no redimir, outros que son o mellor e xa non sei, xa non sei. Dice Xogo de Tronos solo son froitas intestinas polo poder. Jueces de reino, reinas, de reinados, os tambores de guerra soarán. Soy
vamos a ver quen xoga cada papel. Deme unha casa estar, que no anano Lannister. Quen o traidor, quen o que manda detrás, quen o apoio en Snow, quen Daenerys Targaryen. Dis que xogos de tronos solo son loitas intestinas polo poder. Cuestión de reino, reinas e de reinados, os tambores de guerra soarán, coitelos afiados voarán. Como me toquen o meu troniño. Como estar medio en pelotas, hasta tiven que aceptar de festivo local o carallo da dona. Xa non teremos que baixar nas carrilanas desa magua. Estaremos non señar na proa do mar, na procesión do Carmen. Botar chustillos que botar, igual que botas tú, con Pedro Sánchez. Cosas de faltar. Ay, Marioliña, para mí si voló, a lo menos este mes luego ya se verá. Pensaremos negociar si me podés dar de verdad. Botar chuntillos sin botar, botar chuntillos sin botar, sin botar. Hoy mira que me quiere sonar esta cantiga que parece un déjà vu. Ya me suena cansada. Sé que a su fan se aburrir, pero los artistas mudaron de formación. Esta me decían. Amigos para siempre recarallo hay que ver. Amigos todos, aquí no sobra ninguén. Agarra aquí no soltes que eu non soltarei. Amigos para sempre. Mira para aquí non penses que imos fallar. Faremos cousas que te podan alegrar. Agarra aquí no soltes que eu non soltarei. Amigos para sempre. Sí, como volvamos a atinar, para o ano teñamos que cantar con outros protagonistas. Mais como nos ve a seriedade, esta murga non se canta realidad.
sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Lola, 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 lola. Lola, 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 lola. Lola, 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 lola. Amigos para sempre. Lola, 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 lola. Lola, 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 lola. Lola, 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 lola. Amigos para sempre. Moi bien. Moi bien, moi Bravo. bien, moi bien. A banqueta deixádeme aquí que xa nos sentamos. Epa! Hai que ir a CrossFit. Bueno, Juego de Tronos, aí o tedes. A serie non foi tan sanguinaria como esta canción. No, a verdad que no. Non, despois falan de Shakira. Ai, Shakira. Canto tel que aprender da xente de Ribeira para mandar indirectas. Bueno, imos con outro tema, non? Seguimos xa que a seguinte murga. Que a seguinte, quen A lle toca? seguinte murga é Un país de enmascarados de Os de Sempre. Forte aplauso. Imos dar un aplauso, pero un aplauso cando consigan baixar o asento de Xogo de Tronos, porque lle vai levar máis tempo. Era por mellor deixalo aquí, home. Bueno, Que lle temos tempo. costaba. Nos cobramos por hora ou por actuación? Eso había que negociarlo Porque mellor. se é por hora baixo, yo... Estades preparados, xente enmascarada? A min dame un pouco de mal rollo, hai xente que non se lle ve a cara, pero bueno. Por eso non me gusta morrear en Entroido. Creo que xa están listos, así que... Veña, Forte ese aplauso. un aplauso.
against the dream. The politicians praising my name. But those are someone else's dreams, the pitfalls of the man I became. For years and years, I chased their chase. The crazy speed of always needing more. But when I stop and see you here, I remember who all this was for. From now on, these eyes will not be blinded by the light. From now on, was waiting till tomorrow starts tonight. Starts tonight. Let this promise in me start like an anthem in my heart. From now on, from now on, from now on, and we will come back home, and we will come back home, home again, and we will come back home, and we will come back home, home again, and we will come back home, and we will come back home, home again. From now on, and we will come back home, and we will come back home, home again, and we will come back home, and we will come back home, home again, and we will come back home, and we will come back home, home again, and we will come back home, and we will come back home, home again. From now on, from now on, from now on, and we will come back home, come back home, home again, and we will come back home, and we will come back home, home again.
Sí, señor, que espectáculo. Moi ben feito, sí, señor. Cantaron en inglés mellor que Lito da Panorama. Eso foi verdad, O delito do panorama non é inglés. É que lle queda o churrasco nunha muela. E fai así. Ostras, Qué mira, mira bonito. que vestuario, que bonito. A verdade é que sí. E non sei quen ganará este concurso. Ahora, o que fixo o agosto é o que ven das telas, Ese fixo cartos. Ese sí, Que Bueno, estamos moi espectáculo. contentos. A Jaliña Caponata máis eu de ter vido aquí ao Entroido de Ribeira. Tendes moitísimo talento. A verdade é A que verdade é que sí, sí. E estuvo moi ben porque imos dar xa paso a última comparsa. Oh. Así que a dalo todo con esta última comparsa. Nós por non botábamos aquí toda a noite. Nos, por nos, buen hombre. No, sería la primera vez que echamos toda la noche en la calle de Ribeira. No. Tanto nos da. Pero bueno, ten que ser. Está preparada a última murga. A ver, ¿están preparados o no? Sí, hombre, están a tope. Están preparados porque a última murga, cuidado, Chámase Qué emoción de censura da Real e Ilustre Cofradía da Dorna. ¡Fortes aplausos! Muy bien. Están listos ya.
Estrella presidente. No tenga miedo ninguno. Estrella presidente. No tenga miedo ninguno. O que se vive esta burja. Son verdades como puños. O que se vive esta burja. Son verdades como puños. Para ver a su también, para ver a su también. Baila para la boca, baila para la boca, baila para la boca, bebe mí. Para ver a su también, para ver a su también. Baila para la boca, baila para la boca, baila para la boca, bebe mí. Un aplauso para a Cofradía da Dorra. Fortes aplausos! Fortes aplausos! Moi ben, que bonito. Pois... Estaban moi comprometidos que a higiene bucal, que falaban de lavar a boca, non? Eu só espero unha cousa. Xa chegamos ao fin das actuacións, agora o xurado vai deliberar. Eu só quero unha cousa, non enfadar a ninguén aquí para que non canten sobre nós po ano que ven. Xa teñen de que cantar, non te preocupes. Mentras o xurado di quen é o gañador desta noite... Delibera, se chama. Delibera, bueno, que... Pensaches que era un central do Deportivo, delibera. Sí, a verdade que sí. Voulle preguntar ao público quen pensa que ten que gañar, vale? Mentras baixa aí a compañeira a preguntarvos, Porque- dicirvos que os concellos tardan en pagar os premios, vale? Solese tardar bastante en cobrar os premios, sendo aquí en Ribeira ao mellor damos o premio uns e que pagan polo outros, pero bueno. Bueno, a ver, aquí... Esta non quere falar. Pois Vai para a segunda fila, cali queren falar. Quen pensa que ten que gañar esta noite? Carreira. Quen? Veciños de Carreira. Os veciños de Carreira. Estades de acordo que teñen que gañar os veciños de Carreira? A ver, pregúntale a outro. Hai aquí unha nena dicindo que non. Quen queres que gañe ti? Ela sabe que non quere que ganen os de Carreira. Non sabe quen quere que gañe. E o pai? Os da Dorna. Os da Dorna. Bien. Vamos aquí, anda. Xente máis veterana. Quen queredes que gañe? O que mellor lo faja. Oye, falou... Falou o povo. Presidente, este señor presidente, se teñedes dúbidas. A que se dedica vostede? O que mellor o fixo, pois que llo dean, hombre, que Pois gane. tamén é verdad. Tamén é verdad, que son 1000 euros, 1000 euros. Sí, veñenlle moi ben, Non lle dan ansia os 1000 euros. Home, estará jubilado. Sí, señora. Ah, Ten aquí mira. caché de cartos. Hai aquí que ten unha peluca que debe ser ese o pelo. Totalmente. Totalmente, non? Que ten unha peluquería, a que se dedica? Peluquero, profesión peluquero. Profesión peluquero. E quen quere que gañe esta tarde? Empate técnico. No, que lle den 1000 euros a todos. A todos, a repartir. A todos os asistentes, claro. Estaba ben. Usted participou en algo? No. Nin falta que fai. No. A ver, vamos a chejar aquí ao xurado. Hai unha persona que ten roupa de ir á neve, non sei se é que fai moito frío ou que está disfrazada. Ostras! Por aquí, xurado, ao xurado dalle risa. Ten claro o seu voto? Espera, vale. Non pode falar. Quen non pode falar? Aquí unha do xurado. E logo, é que esa non ten voz e ten voto. Non ten... Claro, non pode votar. Pois moi ben, E aquí o noso representante do público sabe quen quere que gañe? Eu creo que vai haber 2 empates. 2 empates? Sí. Como vai haber empate? Hai 2 Non que se van a pode. empatar. Empate? Empate? Non se pode empatar, hombre. Usted de que equipo de fútbol é? Os números, que? De que equipo de fútbol é? Te digo, son da parroquia de Palmera.
Fútbol Club Palmeira. Palmeira, vale. Debe de estar acostumbrado aos empates en Palmeira, Claro. non sei. Está caendo moi repartido, polo que vexo. Ostra, por aquí as señoras. Eu quero que gane os que son do Ayuntamiento de Ribeira. Moi ben falado. Non falou mal, Xa temos aos gañadores. Ostras, estáse complicando o asunto, non? A deliberación é complicada, bueno. A Cando hai democracia en cartos Ribeira polo sempre vai medio, moi ben. hai aquí un señor de brazos cruzados. Non sei se preguntarlle. Pregúntelle, que está enfadado. Está enfadado? No, que va. No. No, de momento non. De momento, xa está amenazando. Pregúntelle se ten escopeta, por si acaso. Ten escopeta? No, non teño nada. Bien, salvamos. Quen quere que gañe hoxe? Ganará o millor. Como é a xente? Oye, Pero pregúntelle quen é o millor. quen é o... Ti sabes que te está escoitando, non? Non teño que preguntarlle eu. Sería Carreira. Carreira. Xogo de Tronos, recordemos. Pregunto, os de Carreira estades todos neste lado? Ah, vale. Pensei que estaban así divididos raro. No. Xa temos veredito. Ostras! Eu non sei que quen suban as votaron. autoridades, por favor, non? Que suba o xurado Que suba o xurado todo. e o alcalde tamén. A alcaldesa tamén. Así Todos nos para arriba, levamos as veña. culpas, gústame. Que así... Que suba o xurado e a alcaldesa, así levan eles as culpas. Veña. No, non queremos... Un aplauso para o xurado e para a alcaldesa. Xurado, para arriba. O xurado non quere subir, Come on over here, let me whisper in your ear. Come on over here, let me take you by the rear. Come on over here, let me take you by the waistline. Girl, you look so good. I'm just hoping that it tastes fine. Come on Primero. over here, let me work it out now. Come on over here, let me show you what I'm about. Come on over here, let me show you how I do. Girl, I wasn't lying when I said I see this through. Espera. Onde está o xurado? A ver, non ten que subir o xurado. Xurado. Un aplauso para o xurado, home, que pasou moito traballo. We can do anything you want. My place is just around the corner. I make all of your wildest dreams come true. My place is just around the corner. We can do anything you want. Anything you want. My place. Bueno, xa estamos todos aquí. Pois, primeiro de todo, vamos dar as grazas ao xurado cun agasallo que é, cuidado, unhas botellas de viño, que máis queredes? Vide aquí a recollelas, por favor. Xurado! Jefe, ven aquí. Tía, Home, xurado, o non xurado era xurado. Ten unhas palabras que dicir por ser xurado, Era unhas tarde con- palabras de agradecimiento. Pois sí, quedé moi contento e temos unha xoventú que ven detrás moi fuerte. Me encantou a xoventú como a tú hoxe. É verdad, actuou moi ben a xuventú. Rapaces bailando, tú é unha maravilla. Pois moitas grazas por ser parte do xurado, vale? Que non é só o viño, que tamén hai latas de conserva, que senón a Frinsa protesta, que non dixemos. Ah, vale. Pero as conservas, se non as queres, tivemos o viño, as conservas darlles a canqueiros, vale? Bueno, isto todo bo, caso que me coitou o médico, pero tampouco lle vou levar, Parece que foi Dios tamén. Moitas grazas. Moitas grazas. A ver, vamos a dar unha caixiña a cada un, vale? Quen é membro do xurado aquí? Aquí está. Moitas grazas. O viño máis as conservas. Oye, vos tamén queríades viño e conservas, verdad? Xa o sabemos. Antes de votar, claro. Aí tedes, moitas grazas por participar. Bueno, e agora... Pero ese non é membro de... Levoucho, falta un, pero levoucho aquí un amigo jubilado. Hai prioridades. Bueno, empezamos con isto.
Veña, imos a proceder ca entrega de premios, vale? Primeiro imos dar o diploma aos nenos, non? Correcto. Por participar. Lembremos que fixeron unhas actuacións maravillosas e só por participar xa levan todos un cheque de 200 euros. Caramba, Cantos son en Jominolas e en Chanskis? Moitas muelas Moitas. picadas. Imos cos primeiros. A comparsa infantil Zootopía, que veña aquí un representante da comparsa infantil Zootopía. Marcharon para a cama. Ti eres... Foi ven a buscar, corre. Vente a buscalo. Un aplauso para ela. Espera que veño máis. Ai, veñen máis. A ver, este é o teu cheque. Queres dar as gracias aí ao pueblo de Ribeira? No, é pa qué, verdad? Dille gracias. Unhas palabras. Marcha cos cartos, colledia. Un aplauso, gracias, rapazas. Gracias. Ah, queres dicir unhas palabras? No. Vale, gracias. Veña, agora imos coa comparsa. Lo que te gusta da Escola Baile El Tomasón. Algún representante por aí? Subide a recoller o agasallo de 200 euros. A comparsa Lo que te gusta da Escola Baile El Tomasón. Un aplauso aquí para o xefe. Moitas grazas. Moitas grazas. Gracias. Os seguintes son a comparsa infantil Militares e anos 80 da Asociación Cultural Alfaia. Militares, aí veñen os Os militares militares. que veñan con pose militar. Veñen sin escopeta, o cal se agradece. Moitas grazas. Queredes decir unhas palabras? No. No, son adolescentes, non lle gusta falar. Non vamos a facela sufrir tampouco. Prefieren TikTok. Sí. E por último, a murga infantil El Circo da Asociación Cultural Aveira. Algún representante por aí? Si non, levo o seu pa casa que Veñen me aí veñen dous moi ben. circenses. Bravo! Ole, bravo! Aquí sí que tedes que dicir unhas palabras, A ver, unhas palabras. Que viva el Tomasón. ¿Qué? Non sei que dixo. A ver aquí. Gracias. Ostras, No, bueno, pues nada. Non hai agradecimiento. Un aplauso para todos eles que o fixeron moi ben. E agora imos co momento solemne da noite. Imos dar os premios aos adultos. Qué fuerte, Imos empezar co cheque de 400 euros. O terceiro premio. Os 400 euros van para... A comparsa Murga Aquelarre. Parabéns. Parabéns a Aquelarre, 400 euros. Que suba un representante Si non do ven ninguén a Aquelarre. buscalos, levámolos nós ou repartímolos. Hai A un bar aí ao Murga lado, Aquelarre vai de festa. Eu creo que se entramos nun bar con esto canjeámoslo, Eu creo que sí. Creo que sí, verdad? Teñen medo que lle Ai, pida ai, unhas veño. palabras. Aí tes, moitas grazas. A ver, aquí sí que hai que dar unhas gracias. Gracias A quen? a todos. A todos os que están aquí? Sí. Pois, gracias a todos os que Agradecidos. están aquí. Hai que ser agradecidos. Moi ben. Imos co segundo premio. De 600 euros. Vai buscar o cheque. O segundo premio. Estou pensando en metas para cargar o cheque, non? A verdade é que sí. Queres dicilo ti? Esto cuidado, Ui. O segundo premio. 600 euros. Vaise para a Murga Xogo de Tronos de carreira. ¡Bravo!
vai o cheque. Poñedemos para a foto. Cuidado que sou para acabar, Parabéns. Unhas palabras, vas querer dicir unhas palabras, veña. Que todo isto non sería posible sin unha persona que arma todo, sempre, todos os anos. Moncho, sube, por favor. Home, sí, Moncho, vente, Moncho. Moncho, 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 Moncho. Oro. Pero. Parabéns. Bravo. E agora imos co primeiro premio. Estades O momento preparados? máis importante da noite. Imos dar ao gañador. O primeiro premio vai para a Murga. Un país de enmascarados desde sempre. Parece que non están contentos. Despois pedimos o bar. Non vos preocupar, despois pedimos o bar, rapaces. Un país de enmascarados vide buscar o primeiro premio de 1000 eurazos. O cheque de 1000 euros para os enmascarados. Aí tes o cheque. ¡Opa! Parabéns, queres dicir unhas palabras por ser o primeiro premio? Non é por nada, pero que viva a Porta do Sol! ¡Hala! Bueno, ¡Hala! non fai falta provocar tampouco. Moitas grazas. E agora, como ben dixemos ao principio, se gañaba unha murga de fora, habería un premio especial. Imos co premio especial do xurado para a murga local. para que a son mellor murga local, que son 800 eurazos, que están moi ben. Os 800 euros do premio a murga local é para a Cofradía da Dorna. Bravo, ostras. Bravo. Parabéns! Parabéns! A mellor murga de Ribeira. Bueno, ten que dicir unhas palabras aquí o jefe que estaba organizando aquí todo, non? Viva a Festa da Dorna! Viva! Parabéns a todos! Moitas grazas por vir e por ter tanto bon humor, non? E tanto talento. Tanto talento, sobre todo. Xa non hai nada máis que repartir. Non. Alcaldes. Alcaldes. Bueno, e ahora, antes de marchar, queda unha actuación e vai dicir unhas palabras aquí a alcaldesa, vale? Que viva Ribeira, ¡Viva Ribeira! ¡Viva! Ribeira! Ribeira! Parabéns ¡Viva! a todos, parabéns aos participantes, veciños de Carreira, Cofradía da Dorna, murgas vidas de Porto do Son. Hoxe é un bo día para reírse de un mesmo, para reírse do que nos critican, ben criticado. Eu penso que tamén para reflexionar. O entroido é un tempo de humor, así que disfrutedes moitísimo do entroido de Ribeira a todos, e para o ano máis e mellor. Gracias ao xurado tamén. Bravo! E agora, para pechar a festa, o primeiro
primeiro premio ten que volver a actuar, así que un país de enmascarados tens que volver a subir ao escenario e repetir a actuación. Moitísimas grazas por vir a todos e que viva as festas de Ribeira. Que viva! Sodes os millores, moitas grazas por Moitas vir. grazas a todos. Vémonos para o ano. Si Dios quere. Moitas grazas. A ti. Deixa yo o micro ali. Ai, xa o alcalde. drank champagne with kings and queens. The politicians praise my name. But those are someone else's dreams, the pitfalls of the man I became. For years and years,
I chase their chase. The crazy speed of always needing more. But when I stop and see you here, I remember who all this was for. From now on, these eyes will not be blinded by the lights. From now on, was waiting till tomorrow starts tonight. Starts tonight. And let this promise in me start. Let an anthem in my heart. From now on, from now on, from now on, from now on. And we will come back home, and we will come back home, home again. And we will come back home, and we will come back home, home again. And we will come back home, and we will come back home, home again. And we will come back home, and we will come back home, home again. And we will come back home, and we will come back home, home again. And we will come back home, and we will come back home, home again. And we will come back home, and we will come back home, home again. From now on, from now on, from now on, and we will come back home, and we will come back home, home
María Ribeira. Say